Yes, umugoroba mwiza nshuti bavandimwe bakunzi ba RTV show rimwe nizere ko aho muri hose mu mpande zigiye zitandukanye muri amahoro kandi mukomeje kwenda mugubwa neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Uyu munsi rero leta ya Iran hariya Tehran ndetse na leta ya Amerika hariya i Washington bashyize umukono ku masezerano yo bahagarika intambara ndetse burundu ayo cyo twita amasezerano yibanze n'ubundi yo guhagarika imirwano n'ubundi hagati ya leta ya Iran ndetse na leta ya Amerika. Ni muje kandi n'ubundi uyu munsi wa none inama ya G7 cyangwa se ibihugu birindwi bikize ku isi n'ubundi ikomeje kubera mu gihugu cy'Ubufaransa aho bakomeje n'ubundi kwenda hatangazwa byinshi cyane. Tugiye kwenda tubigarukaho muri aya makuru y'uyu umunsi. Andi makuru uyu munsi racara amakuru menshi cyane tugiye kureba n'ibindi bintu 14 n'ubundi aturebera hamwe ibintu 14 bikubiye mu masezerano uyu munsi n'ubundi leta ya Amerika ndetse na leta ya Iran n'ubundi basinyanye bivuga ko ari amasezerano akomeye cyane ugereranije n'amasezerano n'ubundi yari yasinywe hagati ya leta ya Amerika ndetse na leta ya Iran n'ubundi mu 2015 kubwa Barack Obama umunyakenya w'umwirabura n'ubundi wayoboraga igihugu cya Tanzania za Amerika. Reka rero n'ubundi mbere yuko tubijyamo tubisesengura gatanu kuri kagenzi kako mbanze mbakire kandi mbahe ikaze ambifurize kugubwa neza cyane mbifurize kugira umugoroba mwiza kandi muhire utunganye mbifurize kandi kunogerwa na gahunda zose za RTV show rimwe bakunzi bacu bavandimwe aho muri mu myanya igiye itandukanye. Ni Puzzle niyo mazina yanjye murabimenyereye ko mbanje kugira ngo byose tubinyuremo turebe uko byifashe kandi turebe n'umutekano uri mu rasazo bwo hagati aka kamwanya uwo wifashe gute kuki Israel itabonetse muri aya masezerano kandi nayo ifitanye ibibazo na Libani bikomeza kugenda bivugisha Iran amagambure uko bukeye nuko bwije. Reka rero byose tuze tubinyuremo gatanu kuyagenza kandi turebe uko byifashe hirya no hino muri rusange. Ndabahaye ikaze kandi ndabakiriye muze mwishyuke kandi mwisanzure kabisa. Nkuko nababwiye rero n'ubundi abakuru b'ibihugu bya Amerika na Iran n'ubundi bashyize umukono n'ubundi ku masezerano yibanze afite n'ubundi ntumbero yo kurangiza intambara ndetse n'amakimbirane n'ubundi hariya mu burasirazuba bwo hagati kugira ngo n'ubundi umutekano ube waboneka hariya mu kigobe cya Perse ndetse no mu kigobe cya Cliff no mu kigobe cya Omani kuva mu kwezi kwa kabiri ku 28 ubwo hicwaga umukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran Ayatollah Ali Khamenei ngira ngo abizi ko nibwo kuva uwo munsi Iran yahise ifunga inzira ya Hormuz ndetse ititangaza ko igiye gutangira kwihorera n'ubundi ku nyungu za Amerika n'ubundi hariya mu burasirazuba bwo hagati. Ariko rero kuva iminsi 113 yose yarishize uyu munsi rero bakaba bashyizeho umukono ku masezerano n'ubundi yo kuba bahagarika intambara ndetse intambara ikaba yanarangira burundu hariya mu burasirazuba bwo hagati ariko igisigaye ni icya Israel. Abingerera n'ubundi muri ayo masezerano n'ubundi nivugururwa n'ubundi ry'umuhora ndetse no gufungura umuhora Hormuz harimo n'ubundi gushyiraho ikigega cya miliyaridi 300 z'amadolari zizafasha n'ubundi Amerika n'ubundi igomba gutanga kugira ngo zizafashe Iran gusana ibyangiritse byose muri iyi ntambara n'ubundi hariya muri Iran hamwe nuko n'ubundi Amerika izakuraho ibihano byose yafatiye igihugu cya Iran muri iyi ntambara ndetse n'ibyabayeho mbere ya byose. Yamwe bizi ko mu ijoro ryo kuwa mbere ubwo amasezerano n'ubundi yemezwaga hari habayeho n'ubundi guhagarika imirwano ndetse no gushyira intwaro hasi kuri uwo munsi ndetse Amerika itangaza ko ifunguye ku mugaragaro ibyambo byose byinjira ndetse binasohoka mu gihugu cya Iran kugeza amagingo rero ukavuga ko uyu munsi noneho yashyizeho ikigega cya miliyaridi 300 z'amadolari zizafasha n'ubundi Iran gusana ibyangiritse muri iyi mirwano bamazemo iyo myaka yose. Ari mu gihe kandi ariko n'ubundi ikibazo cy'umugambi n'ubundi wa nuclear wa Iran n'ubundi yari nacyo n'ubundi Amerika yavuze ko cyatumye habaho intambara n'ubundi kuva mu kwezi kwa kabiri kiracyarindire n'ubundi ibindi biganiro bizamara n'ubundi iminsi isaga 60 nkuko byatangajwe n'impande zombi ubutegetsi bwa hariya Tehran nkuko mutesha ibiro ntaramakuru bya Tehran Tasmini kandi bikesha Reuters kandi bikesha Washington Post kabikesha White House News bivuga ko n'ubundi iyi minsi 60 igiye kuba kurikiraho nyuma y'uyu munsi ari iminsi bagomba kuganira n'ubundi kubijyanye na nuclear ndetse na uranium ikungahaye hariya mu gihugu cya Iran nkuko mu gitamba Khamenei n'ubundi wasimbuye se ku butegetsi wari umukuru w'igihugu n'ubundi cyangwa se umukuru w'ikirenga w'igihugu cya Iran n'ubundi yagiye abitangaza kesh avuga ko uranium ndetse na nuclear ari ubuzima bw'anya Iran rero ngo gutyo batapfa kubishyira hasi uko biboneye kose ngo nuko umuntu aturutse hirya ngaze abibabuze. Ni mu gihe kandi n'ubundi
bakomeza bavuga ko nubundi abyiringiro by'abanyamerika n'ubundi ngo nuko bizarangira nubundi abigenze neza iyi mirwano nubundi kaba yahagarara kandi nubundi igihugu cya Iran kikaba cyakemera nubundi gushyira hanze cyangwa se no kurekura nuclear ndetse na uranium bakungahaye hariya iwabo. Perezida nubundi wa Amerika nubundi wasinye cyangwa se wakize umukono ku masezerano nubundi ari mu Bufaransa aho nubundi yarari mu nama ya G7 ngira ngo bizi ko aya masezerano yabaye nubundi mu buryo bwa electronique bivuga ko nubundi yabereye i Geneve mu Busuwisi ariko harimo uburyo bwa electronique ntabwo byari ngombwa ko bose bagenda ngo bahahurire kubera yuko nubundi bya electronique nkuko byatangajwe n'umundi na Garibaf uriya Musufu minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubundi w'igihugu cya Pakistani wagiye n'ubundi ukunda kugaragara cyane n'ubundi mu kugenda ahuza impande zombi kugira ngo babe bagira amasezerano bagiramo uruhare babe bayahuriraho. Yakikirije n'ubundi ikiganiro n'ubundi we uyu muyobozi wa Amerika n'ubundi Donald Trump yakize n'ubundi kiganiro hanze asigura ko n'ubundi azakingira isi akarambaraye k'ubutunzi ariko n'ubundi kandi ahurira ko Amerika n'ubundi izosubira kwakiriza umucangwa cyangwa se umuriro w'amabombe kuri Iran hamwe na cyangwa se hamwe na hamwe ngo ntiyataboneka n'ubundi amasezerano ya nyuma yuzuye kubijyanye na nuclear. Yavuze ati mu magambo yagize ati twebwe dusinye aya masezerano yo guhagarika imirwano na leta ya Iran, leta ya Kiislame, leta y'ikitugu ariko niba temera ibyo twababwiye ngo bashyire hasi uranium ndetse na nuclear ibyabo ngo bareke kuma gucura ibitwaro kirimbuzi twebwe nk'abanyamerika n'ubundi tuzongera dukore icyo twagombaga gukora tuzongera n'ubundi tubaraseho kandi byanyabyo ku buryo bazabibona. Ubu ni ubutumwa n'ubundi yatanze ari muri G7 aho yarari n'ubundi mu gihugu cy'u Faransa hariya mu Faransa n'ubundi i Paris aho bari n'ubundi mu nama ya G7. Akakamwa rero n'ubundi perezida wa Iran n'ubundi Masoud Pezeshkian cyangwa se Pezeshkian nawe nyine n'ubundi yasinye ayo masezerano n'ubundi yibanze uyu munsi nibwo byemejwe ko yasinye ariko yasinye kuwa gatatu nkuko n'ubundi byemejwe n'ubutetsi bw'icyo gihugu cya Iran. Bivuga ko n'ubundi Iran we bayasinye kuwa gatatu naho uyu munsi nibwo perezida wa Amerika Donald Trump we yasinye kuri ayo masezerano. Bivuga ko n'ubundi basinye mu bihe bitandukanye ariko Iran perezida wa Iran abantu bashobora kutabibaza ngo ese kuki hatagiye gusinya ari mu Mujtaba Kamene ngira ngo bizi ko n'umukuru w'ikirenga ntago ari we perezida ngira ngo perezida akorera munsi ya Mujtaba Kamene ngira ngo icyo kintu muracyumvaho neza cyane muri rusange. Perezida n'ubundi wa Iran n'ubundi Masoud Pezeshkian n'ubundi nawe yasinye n'ubundi kuwa gatatu. Bivuga ko n'ubundi uyu munsi rero n'ubundi byari bimeze neza. Umukuru w'inama rero n'ubundi ishinga amategeko n'ubundi ya Iran akaba n'umwe n'ubundi mu bahagarariye igihugu cya Iran ndetse no mu bagenda baganira n'ibindi bihugu cyane mu aya masezerano akaba ari Muhammad Bagay Garibafe yabwiye n'ubundi ibinyamakuru bya leta ko n'ubundi agifitiye amakenga Amerika kandi ko Iran niguma n'ubundi yiteguriye kuguza cyangwa se Iran igomba kuguma iri ready kwitegura ko n'ubundi isani isa yazavuna umwanzi kuko umwanzi isani isa n'ubundi ngo yazagaruka. Yabwiye ikinyamakuru cya leta Fars ati nimba umwanzi adatahura ururimi rw'ubwenge n'ibiganiro tuzosubira n'ubundi kumuvugisha mu rurimi rw'ingufu cyangwa se ururimi yumva. Yashaka kuvuga ati nimba Amerika itari kumva n'ubundi uko tubivuga dukoresheje amagambo yacu tuzakoresha n'ubundi intwaro paka n'ubundi abanyamerika bemeye ibyo tubabwira. Amerika na Israel n'ubundi batangije basoje intambara uyu munsi mu gihe n'ubundi intambara bari yatangije kuri 28 z'ukwezi kwa kabiri n'ubundi icyo twita ruhuhuma n'ubundi uyu mwaka mu gito n'ubundi cyambere cyahitanye n'ubundi umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei hamwe n'abategetsi bakuru b'igisirikare ariko kuva n'ubundi icyo gihe iyo ntambara n'ubundi yarushijeho gukara ndetse no kwaguka bituma n'ubundi ibiciro by'amasoko ndetse n'ibindi cyane mu kwisi yose byagiye byenda bizamuka kuko cyane koka kuri petrol byaruriye kugeza uyu munsi wa none ariko bivuga ko kongera kuba byakatuka. Ibyo reka n'ubundi byatewe nuko Iran mu kwihorera kwayo n'ubundi yahise ica n'ubundi ifunga umuhora wa Hormuz ndetse n'ubundi ikagenda ikingira n'ubundi ibyagombaga gutambuka ku isi yose muri rusange. N'uyu ukore nuko byifasha kakamwanya mu kayatwaza kuka tureba ese ibintu bigize ayo masezerano ni ibihe mu kanya byakizwe hanze nabyo reka nze ndaje tubisesengure gatandukanye nzi kako. Ni Pazo niyo mazina yanjye ni umuhungu wanyu. Iyi ni RTV show imwe ndabakunda cyane amugire umugoroba mwiza.